Ebu ni anze ni kusalimie, reka mbanze ngusuhuze. Jina langu ni Jean-Marie Vianney Manizabayo, amazina yo murayabona. Je, una hamu ya kujua lugha ya Kiswahili? Ese waba ushaka kumenya ururimi rw'Igiswahili? Kama uko tayari kujifunza lugha hii, niba witeguye kwiga runo rurimi, jiunge tu hapa ambapo utajifunza mengi. Wowe ngwina hangaha aho uzigira byinshi. Wewe tu nenda hatua kwa hatua, wowe genda intambwe ku ntambwe. Jaribu kutekeleza ambayo umejifunza, ugerageze gushira mu bikorwa ibyo wize, huku ukiongea na marafiki zako, ugenda uganira na bagenzi bawe, ili ujiepushe kusahau kugira ngo wirinde kwibagirwa. Natumaini kuwa utafurahia masomo yangu. Nyenizeye ko uzishimira masomo yanjye. Waambie marafiki zako, ubwire inshuti zawe, nao wajiunge nami kugira ngo baze bihuze nanjye katika darasa hili la Kiswahili, muri iri shuri ry'Igiswahili. Dakika chache tu, ni minota miche gusa, halafu ukaanza kuongea lugha ya Kiswahili, hanyuma utangire kuvuga ururimi rw'Igiswahili. Chukua daftari na karamu, fata ikaramu ili uandike mambo muhimu, kugira ngo wandike ibintu by'ingenzi. Mimi niko tayari, njewe nditeguye kukufundisha lugha hii, kukwigisha ururimi. Kwanza wewe na kuomba, njewe icyo ngusaba mbere na mbere, kuwa na nia, nukugira ubushake, ili masomo yote akufikie. Kugira ngo amasomo yose akugereho, subscribe huku chini ya video, kanda subscribe hano munsi ya video. Andika kwenye comment kama umefurahia somo, uandike muri comment niba wishimiye somo, share kwa wengine ndetse usangize n'abandi. Asante sana, urakoze cyane.